Bingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ucindezele subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Akho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Ake siqhubeke. Okwesibili, mhlambe kuzobaleka ukuthi bakhumbuze abefundisi ukuthi same Ramaphosa antichrist led government bafethu ushayile ngeCovid. Mangithi ushayile angisho ukuthi ushayile nje, ushaye literally, ushaya abefundisi, waphinda futhi wasikhipha emasontweni, wasivalela, waphinda futhi wasijova. Singavumelananga ngalokho, yabo. Le genocide crime ayivule ku-Israel fanele ngabe yavulwa yithi la eSouth Africa ukuthi sikwazi ukubopha ugovernment wethu wala eSouth Africa. Wasibulala kahle kahle, uhulumeni we-ANC wasibulala. So now uma ngabe nina-ke namhlanje senikwazi ukuma eMoses Mabhida, bafowethu, angifuni ukuyithathela uchoko ngoba ngamadoda kaNkulunkulu, angazi noma niseyiwona yini, kodwa yimbi into esibone niyenze Mabhida, ukubukela impilo yomuntu omnyama phansi. Asidluleke lapho bafowethu, nina be-MK, siyoba nibona sinjena nje sesiyosebenza thina, kuyasetshenzwa ka-MK usuku nosuku, uyarecruiter nje kuphela. Bafowethu, sikulento yokuthi umsholozi kufanele siyomdeliver e-Union Buildings, and angeke sikwazi ukulala singakamdeliver e-Union Buildings. No one can stop us ukuthi siyomdeliver. Uyaya, akunandaba ukuthi umuntu uthini ubukani, but le kamsholozi ne-Union Buildings is coming on the second time kwi-Union Building. Understand ukuthi uphethe imandate yethu yani na one yokubuyiswa komhlaba ebantwini, i-referendum yokushintshwa kwemthetho. Akusikhulume ngane nge-education, ukuthi education njengoba ingane igcwele ema-res, zigcwele kuma-TVET, ema-university, ayifundi ngomnotho wase-South Africa, zifunda ngomnotho we-white monopoly capital. So now we are saying ke thina njenge-MK, let's change the education syllabus. And khumbulani phela ukuthi uma kuzocolonizwa izwe, alicolonizwa ngenye into, licolonizwa ngelanguage, licolonizwe nangemfundo. So yiyo ke lento ekufanele sikhulule ngayo abantu bakithi. And sithi thina umuntu oqeda ugrade 12 akahamba yokwenza 1 year military training to defend the country. Noma bethu usefuna ukuyoba udokotela nothisha nobani, kodwa uphethe ini 1 military training. Uyazi ukuthi ithini discipline yethu njengezwe lase South Africa. Okunye ke mhlambe ke ekufanele siqaphele kakhulu futhi ilokho ukuthi umhlaba ubuyele emakhosini, ngoba umhlaba ungowamakhosi, awubuyele emakhosini. Yingakho nawo siwanxenxe ukuthi awawujoyine lo mzabalazo we-MK. Now ngiyajabula noma ngiyaphoxeka, ngiyajabula ukuthi amakhosi abengekho eMoses Mabhida, kodwa ngiyaphoxeka amabutho abonakale eMoses Mabhida ngalesi sikhathi sokubuyiswa komhlaba wabo. Bese siyawabona amabutho, kodwa bekuwamabutho amancane-ke, noma nawo la mancane siyawakhalela bafowethu. Okwesine-ke siyazwelana kakhulu bafowethu nabantu abalahlekelwe izihlobo zabo laphayana bephuma kwirally ye-ANC. Khona into engifuna kodwa sinake kakhulu, ngesikhathi kuyi-conference ye-ANC, niyakhumbula, uZuma was rejected kuleya conference, and emva kwalokho kwashona abantu abaningi ngebhasi. Kwaphinde kwayiwa eMbombela, kwafika kwakhulunywa, yabuya lento yaba ngoZuma, kwafa abantu abaningi. Now sila eMoses Mabhida, nakhona ne-preacher the same gospel kaZuma, kwafa abantu abaningi. Now you must start to open your eyes.
khona into ekhona la kunina abalandeli be-ANC kufanele nithi ukuyilungisa kancane. Mhlambe nabo abalandeli benu sekufanele baqale bayibuke i-ANC ukuthi akuseyona leya ANC that is protected or that is covered by ilokhuze i-spiritual lokhuze coverage. So now nina kufanele nikubone lokho. So sithi kunina-ke bafowethu, umkhonto ukhona, siyawuvotela umkhonto more than 2/3 majority. Uthi umsholozi u-2/3 majority, uNgcobo uthi more than 2/3 majority. Kufanele sivotele i-MK, kufanele sithathe umsholozi somfake e-Union Building, kufanele sishintshele country yethu. Wonke ama-Stellenbosch mafias mas nil on our faith. Radical socio-economic transformation. Ngisayikhumbula leyo, yiyo leyo kwesihamba ngayo. Siyabonga.